Kapitulli I parë tek Ungjilli sipas Gjonit, τα πρώτα 14 εδάφια. 14 rreshat e para. Në fillim ishte fjala dhe fjala ishte pranë Perëndis dhe fjala ishte Perëndi. Ai ishte në fillim me Perëndin. Të gjitha gjërat u bën me anë të tij dhe pa atë nuk u bë asnjë nga ato që u bën. Në atë ishte jeta dhe jeta ishte drita e njerëzve. Dhe drita shkëlqeu në errësirë dhe errësira nuk e kuptoi. Që një njeri dërguar nga Perëndia, emri i tij ishte Gjon. Ai erdhi si dëshmitar për të dëshmuar për dritën, që të gjithë të besonin nëpërmjet tij. Ai nuk ishte drita, por u dërgua për të dëshmuar për dritën. Ai, fjala, ishte drita e vërtetë që ndriçon çdo njeri që vjen në botë. Ai, fjala, ishte në botë dhe bota u krijuar me anë të tij, por bota nuk e njohu. Ai erdhi në shtëpinë e vet dhe të vetët nuk e pranuan. Por të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bij të Perëndis, atyre që besojnë në emrin e tij, të cilët nuk janë të lindur nga gjaku, as nga vullneti i mishit, as nga vullneti i burrit, por janë të lindur nga Perëndia. Dhe fjala u bë mish dhe banoi ndër ne. Dhe ne sot ditëm lavdinë e tij si lavdi e të vetëm lindurit prej Atit, plot hir dhe të vërtetë. Amin. Αμήν. Εδώ αδερφοί μας ξεχωρίζει ο Ιωάννης το φως από το σκότος. Këtu vëllezër na ndan Gjoni dritën nga errësira. Όταν ο Θεός έφτιαξε τον ουρανό και τη γη, Kur Zoti krijoi qiellin dhe tokën, η γη λέει δεν είχε μορφή και ήταν σκοτάδι. toka nuk ishte trajt dhe çdo gjë ishte errësirë. Και είπε ο Θεός να γίνει φως και έγινε φως. Dhe tha Perëndia të bëhet dritë dhe u bë drita. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος που είπε ο Θεός. Kjo ishte fjala e parë që tha Perëndia. Μας έφτιαξε ο Κύριος. Na ndërtoi Zoti, na krijoi Zoti. Το πρώτο που έχουμε ανάγκη είναι να έρθει φως. Të parën që kemi nevojë është që të vi drita. Αν δεν έρθει φως, δεν έχουμε Në τίποτα. qoftë nuk vjen drita tek ne, nuk kemi asnjë. Θα δούμε τώρα τι είναι το φως. Do shikojmë sot vëllezër se ç'është drita. Σας λέω μόνο ότι η κόλαση Ju them vetëm që ferri είναι ένας τόπος është një vend που υπάρχει σκοτάδι që ekziston vetëm errësira και τα πνεύματα δεν μπορούν να φύγουν λόγω του σκοταδιού. dhe frymrat e ndyra nuk mund të largohen që atje për shkak të errësirës. Γι' αυτό λέει ότι για τα δαιμόνια ότι τα φύλαξε, λέει, με παντοτινά δεσμά σκότους. Për këtë arsye thot fjalë e Zotit që i ruajti këta engjë që më katuan në pranga terri. Δηλαδή για να μην φύγει το σώμα του ανθρώπινο, το δένουν οι άνθρωποι με αλυσίδες Që mos tiki për shembull trupi i njeriut, e lidhin me zinxhir και το βάζουμε σε ένα χώρο που δεν μπορεί να περάσει το κεφάλι του dhe e vën në një vend domethënë që është shumë e vështirë και ο άνθρωπος, λέμε, είναι στη φυλακή, σε αυτό το χώρο. dhe njerëzit thonë që është vënë në një vend, në një burg që është ky për shembull. Τα πνεύματα όμως Frymrat është tjetër gjë, δεν μπορεί να τα δέσεις με σκοινιά. nuk mund t'i lidhi ndokush me zinxhir. Μπορεί κανείς να δέσει με σκηνή το πνεύμα κάποιου ανθρώπου? Δεν μπορεί. Mundet ndokush të lidhi me litar frymën e një njeriu? Nuk mundet. Ό,τι και να μου κάνεις θα φύγει το πνεύμα από εδώ να πάει στον Άρη. Çfarëdo që të më bësh, fryma ime do iki që këtu, do iki diku në një. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί να το δεσμεύσεις. Domethënë nuk mundet që ta lidhësh. Τι είναι αυτό που δένει τώρα το πνεύμα και δεν μπορεί να ξεφύγει? Cila është ajo domethënë që e lidh frymën edhe nuk mund të iki? Το σκοτάδι. Errësira. Και ο Θεός έβαλε τέτοιο σκοτάδι Dhe Perëndia vuri një errësirë të tillë ώστε αυτά τα πνεύματα τα οποία τα πήγε εκεί στον Τάρταρο να μην μπορούν να ξαναφύγουν. që këto frymra që i çoi atje në Hades, në Tartar, nuk mund të ikin me që andej. Εδώ πέρα μας λέει η Γραφή ότι εν αρχή το λόγος. Këtu na thot fjala e Perëndis, në fillim ishte fjala. Δεν μπορεί να πάει πιο μπροστά το ανθρώπινο μυαλό. Mendja e njeriut nuk mund të shkojë më përpara kësaj fjale. Μέχρι εκεί μπορούμε να καταλάβουμε. Deri atje mund të kuptojmë neve. Τι υπήρχε πριν
Δεν ξέρουμε. Se çfarë ekzistonte përpara nuk dim. Από την αρχή υπάρχει ο λόγος. Në fillim ishte fjala Ο λόγος ήταν παρά το Θεό, λέει, dhe fjala ishte pranë Perëndis και ήταν Θεός ο λόγος. dhe Perëndia ishte fjala. Ούτως ή το εν αρχή παρά το Θεό. Ai ishte në fillim me Perëndin. Δηλαδή όσο υπάρχει ο Θεός, υπήρχε και ο λόγος. Sa ekzistonte Perëndia, ekzistonte edhe fjala. Μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει το ανθρώπινο μυαλό. Deri atje mund të shkojë mendja jon, mendja e njeriut. Μας εξηγεί τώρα και λέει στο 3, πάντα δι' αυτού έγιναν, δια του λόγου δηλαδή, Na shpjegon te rreshti 3 të gjitha gjërat u bën me anë të tij, domethënë nëpërmjet fjalës, και χωρίς το λόγο δεν έγινε τίποτα το οποίο έγινε. dhe pa atë, pa fjalën, nuk u bë asnjë nga ato që u bën. Ό,τι υπάρχει σε όλο το σύμπαν Çfarëdo që ekziston në të gjithë këtë krijesë, έχει γίνει από το λόγο. u bë nga fjala e Perëndis. Και οι άνθρωποι μπορούν να δουν ορισμένα πράγματα. Dhe njerëzit mund të shikojnë disa gjëra. Με το γυμνό μάτι βλέπουμε κάποια πράγματα. Me sytë tanë shikojmë për shembull disa gjëra. Όταν ανακαλύφθηκαν τα μικροσκόπια, Kur u shpikën mikroskopët, οι άνθρωποι ανακάλυψαν πολύ πιο σπουδαία πράγματα. njerëzit filluan të zbulojnë shumë gjëra të rëndësishme. Δεν μπορούσαν ποτέ να φανταστούν πριν από 500 χρόνια Nuk mundën ta kuptonin që përpara 500 vjetësh να δουν τα μικρά αγγεία, να δουν τα μικρόβια. të shikojnë mikrobet. Δεν μπορούσαν να το δουν. Nuk mundën që t'i kuptojnë as t'i shikojnë këto gjëra. Τώρα όμως μπορούμε να δούμε κάποια πράγματα υλικά. Tani mund të shikojmë me sytë tanë disa gjëra toksore. Και από τότε που ο άνθρωπος μπορεί να δει με μικροσκόπιο κάποια πράγματα, Dhe që atëherë kur njeriu filloi të shikojë, të kuptojë disa gjëra me mikroskopët, έχει προοδεύσει πάρα πολύ. ka ecur para shkenca tani, deri në këtë kohë. Το αντίστοιχο τώρα συμβαίνει στα πνευματικά. E njëjta gjë ndodh tani me gjërat frymore. Και μάλιστα τα πνευματικά ξεχωρίζουν σε φως και σε σκοτάδι. Bile edhe frymrat ndahen drita nga errësira. Προσέχτε τι λέει τώρα εδώ. Kini kujdes se çfarë thot tani këtu. Μέσα τώρα σε αυτό το λόγο Brenda në fjalën ήταν η ζωή. ishte jeta Και η ζωή dhe jeta ήταν το φως των ανθρώπων. ishte drita e njerëzve. Μπορούμε να το εννοήσουμε αυτό. Mundemi ta kuptojmë këtë vëllezër. Εγώ παρακαλώ τον Κύριο και λέω Κύριε φώτιζε με να λίγο να καταλάβω. Unë për veten time i lutem Zotit, i them Zot, pak më ndriçon mendjen ta kuptoj sadopak këtë fjalë. Όσο ο άνθρωπος πλησιάζει το φως, Sa më shumë njeriu i afrohet dritës, βλέπει πιο καθαρά τα πράγματα όλα. i shikon më mirë dhe më pastër gjërat. Τώρα που μεγάλωσα, μια μέρα ανέβηκα στον Άβωνα και λέω κάτι έπαθα. Tani që u rrita domethënë në mosh, një ditë që u ngjita lart për të folur fjalën e Zotit, po shikoja fjalën e Perëndisë dhe thash me vete për ta lexuar. Γιατί άρχισα να βλέπω θολά τα γράμματα. Thash me vete diçka ka ndodhur sepse nuk po i shikoja, nuk po lexoja më fjalën e Zotit tot. Ne, Δεν έβλεπα καθαρά. nuk shikoja më pastër si përpara. Και αν με βάλετε να διαβάσω τώρα χωρίς τα γυαλιά, Dhe nëse më vendosni tani që të lexoj fjalën e Perëndisë pa syze, επειδή ξέρω τα εδάφια θα τα πω κοντά-κοντά. Vetëm sepse di edhe kam lexuar shumë fjalën e Perëndisë mund t'i them parafrasisht, por që jo se shikoj mirë. Δεν τα πω όμως ακριβώς. Por nuk do ta them saktësisht siç është shkruar këtu. Όταν βάλω τα γυαλιά, Kur vë syzet, μπορώ να σας διαβάσω ακριβώς. mund të lexoj saktësisht siç është. Εδώ τώρα είναι να μας φωτίσει ο Κύριος Tani është që Zoti na ndriçojë mendjet tona και παρακαλώ τον Κύριο να μας φωτίζει όλους. dhe i lutem Zotit që të ndriçojë mendjet tona të gjithë neve. Αλλά δεν μπορούμε να βρούμε το φως οπουδήποτε. Por e vërteta është që nuk mund ta gjejmë dritën ku të mundemi, domethënë në çdo lloj vendi. Γιατί θα δούμε εδώ ότι μέσα σε αυτόν ήταν το φως. Sepse fjala e Perëndisë thot brenda tek ai te Perëndia ishte drita. Οι άνθρωποι λένε τι είναι φως. Njerëzit thonë ç'është drita. Δεν είναι φως οτιδήποτε μπορεί να γίνει φανερό. Është dritë që çdo gjë që mund të zbulohet, që shikoj. Μας το εξηγεί αυτό, μας δίνει τον ορισμό του φωτός, μας τον δίνει
στην Εφεσίους επιστολή ο Παύλος. Që ta kuptojmë më saktë kuptimin e kësaj që tham tani, e thot tek Efesianëve Apostulli Paul. Και λέει παν το φανερούμενο Dhe thot çdo φως gjë είναι. që është e zbuluar është në dritë. Οτιδήποτε γίνεται φανερό Çdo gjë είναι që φως. është që e shikojmë është dritë. Τώρα, όσο πλησιάζομαι και γνωρίζομαι το Θεό, Sa më shumë i afrohemi Perëndisë dhe i njohim Perëndin, έχουμε φως. kemi dritë. Όσο απομακρυνόμαστε από το Θεό, Sa më shumë largohemi nga Perëndia, έχουμε σκοτάδι. jemi në errësirë. Το τέλειο σκοτάδι είπαμε είναι τα δαιμόνια. Τελείωσε. Errësira e përkryer është ajo ku janë demonët aty në tartar. Είναι η κόλαση. Është ferri. Αλλά και εδώ στον κόσμο μπορούμε να δούμε λίγο τη διάκριση. Por edhe këtu në këtë botë që ne jetojmë mund të bëjmë disa dallime në lidhje me këtë gjë. Βλέπεις έναν άνθρωπο και του λες ότι υπάρχει ο Χριστός. Shikojmë për shembull një njeri edhe i themi që ekziston Zoti, rron Zoti. Παραμύθι είναι αυτό. Lere, këto janë prralla. Του λες δεν υπήρξε άλλο πρόσωπο όπως το Χριστό. I themi që nuk kishte një person si Krishti. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Nuk mundet që ta kuptoj. Λέω σε κάποιον ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. I them dikujt tjetri, Krishti është biri i Perëndisë së gjallë. Μου λέει ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είναι. Më thot, është i pari është kryengjëlli Mikael. Αυτός έχει σκοτάδι τελείως. Ai është në errësirë të plot, nuk kupton asnjë. Εδώ πέρα θέλω να προσέξουμε η ζωή ήταν το φως των ανθρώπων. Këtu fjalë e Zotit thot drita ishte jeta e njerëzve. Μέσα τώρα στο λόγο, στο Χριστό μας δηλαδή, Brenda fjalës, domethënë brenda te Krishti, γιατί για να καταλάβουμε τι είναι ο λόγος, το λέει στο 14 και ο λόγος έγινε σάρκα që të kuptojmë më mirë këtë gjë, thot te vargu i 14 dhe thot και κατοίκησε ανάμεσά μας dhe fjala u bë mish dhe banoi ndër ne και είδαμε τη δόξα του, δόξα ως μονογενούς παρά του Πατρός πλήρης χάριτος και αληθείας. dhe ne soditëm lavdinë e tij si lavdi e të vetëm lindur prej Atit, plot hir dhe të vërtetë. Ο λόγος λοιπόν αυτός που δημιούργησε όλο αυτό το σύμπαν Fjala ajo që krijoi të gjithë këtë krijesë πήρε την ανθρώπινη μορφή και έγινε σάρκα mori mish ashtu sikur se jemi neve dhe και κατοίκησε ανάμεσά μας. banoi ndër ne. Και είδαμε μία δόξα στο πρόσωπο του Χριστού που δεν την έχουμε δει σε κανένα άλλο πρόσωπο. Dhe pam lavdinë e Perëndisë te Krishti që nuk e shikojmë në asnjë person tjetër këtë lavdinë e Perëndisë. Δεν υπάρχει αντίστοιχο πρόσωπο στην ιστορία του Nuk ανθρώπου. ka një ποτέ. person të tillë siç është Krishti që të jetë i ngjashëm në tërë historinë e njerëzimit. Μέσα λοιπόν τώρα σε αυτόν τον άνθρωπο, τον Χριστό που ήρθε κάτω εδώ στη γη, Brenda te ky person që është Krishti që erdhi në jetën tonë, που τον έβλεπαν ένα απλό άνθρωπο όπως βλέπουμε τον καθένα μας. që e pan të gjithë njerëzit, njerëz të thjeshtë si puna jon. Μέσα τώρα σε αυτό το πρόσωπο ήταν η Brenda ζωή. tek ai njeri ishte jeta. Και αυτή η ζωή ήταν το φως. Dhe kjo jetë ishte drita. Όποιος δηλαδή έχει καταλάβει αυτή τη ζωή την αιώνιο, Kush e ka kuptuar këtë jetë të përjetshme, έχει φως, βλέπει. ka dritë, shikon. Όποιος δεν έχει καταλάβει τι είναι ο Χριστός, Kush nuk e δεν ka έχει φως. kuptuar se ç'është Krishti, nuk ka dritë. Ξαναλέω τον ορισμό του φωτός. E them edhe një herë këtë ndarjen e dritës. Πάνω Προβλέπει. οτιδήποτε μπορεί να γίνει φανερό είναι φως. Çdo gjë që është e zbuluar është dritë. Εάν τώρα ο Χριστός έχει γίνει φανερός στη ζωή μας, ποιος είναι? Pra themi, përderisa Krishti është na u zbulua në jetën tonë, Έχουμε φως. kemi dritë. Και όσο πλησιάζουμε το φως δεν θέλουμε να φύγουμε από εκεί. Dhe sa më shumë i afrohemi dritës, pra Krishtit, nuk duam të ikim larg nga ime. Σας λέω, ποιος άνθρωπος είναι τυφλός και του δείχνεις φως και λέει δεν θέλω το φως. U them si shembull, kush njeri që është i verbër, që i jep dritë të shikojë dhe thot pastaj duhet të bëhem prap i verbër. Αφού το φως υπερέχει πολύ τους σκότους. Po drita mbizotëron mbi errësirën. Βλέπεις όλα τι γίνεται, είναι όλα φανερά. I shikon të gjitha gjërat, janë të tëra të zbuluara. Στο σκοτάδι δεν βλέπεις τίποτα. Në errësirë nuk shikon asnjë.
Είτε βρώμικος είναι ο άνθρωπος, τον βλέπεις. Si njeri i keq të jetë ai, shikon gjë. Βγαίνει από ένα συνεργείο. Del nga një fabrik, nga një Αλλά punë. είναι σκοτάδι. Por është errësirë. Δεν το βλέπεις ότι είναι λαδωμένος. Nuk e shikon që është me vajra i bërë pjesë. Όταν όμως έχω έρθει στο φως, Kur vjen në dritë, λέει κοίταξε δεν είμαι και τόσο καθαρός. thotë shikoni tani që kam dalë në dritë, nuk jam aq i pastër sa se mendon ti. Γι' αυτό βλέπετε τους ανθρώπους που είναι μέσα στον κόσμο, δεν καταλαβαίνουν ότι είναι μέσα στην Për αμαρτία. këtë arsye njerëzit që shikojmë në botë që nuk besojnë, nuk e kuptojnë që janë në mëkat. Δεν μπορούν να εννοήσουν τι πάει να πει αμαρτία. Nuk mund ta kuptojnë se çfarë do të thotë mëkati. Γι' αυτό λέει η Γραφή ότι το σκότος ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτού. Për këtë arsye thotë fjala e Perëndisë, errësira i verboi mendjet e tyre. Για να φωτιστούμε όμως, Και πρέπει τον- να πάμε στο φως. Që të ndriçohemi, duhet patjetër që të shkojmë te drita. Και λέει η Γραφή, μέσα σε αυτόν το λόγο τώρα ήταν η ζωή Dhe thotë fjala e Perëndisë, brenda te kjo dritë ishte jeta και η ζωή ήταν το φως των ανθρώπων. dhe jeta ishte drita e njerëzve. Όταν ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει ότι θα χαθεί αιώνια, Kur njeriu nuk kupton se do humbasi përjetësisht, έχει σκότος και θα συνεχίσει στην κόλαση στο σκότος. është në errësirë dhe do të vazhdojë këtë errësirë akoma më tepër në ferr, në humbje të përjetshme. Γι' αυτό η κόλαση λέγεται το σκότος το εξώτερον. Për këtë arsye edhe ferri ndryshe quhet errësira e përjetshme e jashtme. Είναι πνευματική ιδιότητα αυτό. Është frymore kjo çështje, domethënë nuk është Γιατί materiale. πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι άλλο το σώμα μας αυτό Duhet të kuptojmë që tjetër është ky trup që neve jetojmë και άλλο το πνεύμα. dhe tjetër fryma që kemi brenda. Το σώμα, όπως είπαμε, μπορεί να το δέσεις. Trupin mund ta lidhim, Το πνεύμα δεν μπορεί να το δέσεις. frymën askush nuk mund ta lidhi. Το φως τώρα, Drita με αυτά τα μάτια, μπορεί να δεις κάποια μέτρα. me këta sy që kemi ne mishor mund të shikojmë disa metra më tutje. Το φως τώρα το οποίο μας δίνει ο Χριστός, Drita që Krishti na jep μπορούμε να δούμε μέσα στην αιωνιότητα. mund të shikojmë në përjetësi. Και ξεκινάει εδώ η Γραφή και θέλει να μας φωτίσει, Dhe fillon këtu fjalë e Perëndisë dhe do të ndriçojmë mendjet tona, θέλει να μας κάνει να δούμε do të πέρα από όλα αυτά τα οποία βλέπουμε. do që të shikojmë tej asaj që neve shikojmë në këtë botë. Πέρα από εκεί που μπορεί να δει ένα μικροσκόπιο. Më tej se ajo që mund të shikojë një mikroskop. Πέρα από τους γαλαξίες. Tej galaksisë që ne shikojmë. Μπορεί να μας πάει ο Λόγος του Θεού Mund të na çojë fjala e Perëndisë, να δούμε το Δημιουργό. të shikojmë Perëndin ton. Aleluja. Αλλά αυτό πρέπει να μας φωτίσει ο Κύριος για να το δούμε. Po për këtë duhet të ndriçojë Zoti mendjet tona që ta shikojmë. Γι' αυτό μόλις ο Κύριος μας ανασταίνεται από τους Për νεκρούς, këtë arsye Krishti ynë mbasi ringjallet prej së vdekuris, εμφανίζεται στους μαθητές u shfaqet nxënësve të tij και ακούστε τη λέει η Γραφή. dhe dëgjoni se çfarë thotë fjala e Perëndisë. Διήνυξε αυτόν το νουν να καταλάβω στα γραφάς. U hapi ai mendjen atyre që të kuptojnë shkrimet. Αν δεν ήρθε ο Κύριος να μας ανοίξει τα μάτια να καταλάβουμε, Nëse nuk bien Zoti që të na hapi mendjen për të kuptuar gjërat, δεν έχουμε φως. nuk kemi dritë. Διαβάζω πολλά χρόνια το Ευαγγέλιο Kam shumë vite që lexoj fjalën e Perëndisë και συνεχίζω και λέω συνέχεια, Κύριε, φώτισε το σκότος μου. dhe vazhdoj akoma edhe i lutem Zotit, i them të lutem ndriçoje këtë errësirën time. Γιατί όσο μας ανοίγει ο Κύριος τα μάτια, τόσο πιο καθαρά Se βλέπουμε. sa më shumë Zoti na hap mendjen dhe syt, aq më pastër shikojmë. Είναι όπως είπαμε, αλλιώς βλέπω χωρίς τα γυαλιά τώρα. Është ashtu sikur se tham, tjetër shikoj pa syze, Αν βάλω τα γυαλιά βλέπω πιο καθαρά. nëse vës syzet shikoj shumë pastër, Αλλά αν πάρω ένα μικροσκόπιο μπορώ να δω και τα μικρόβια, έτσι. por nëse marr një mikroskop, mund të shikoj edhe mikrobet brenda. Είναι άλλο το ένα φως, άλλο το άλλο φως. Është tjetër kjo dritë e parë dhe tjetër kjo dritë e dytë. Όσο τώρα πλησιάζω με τον Κύριο, Sa më shumë i afrohemi Zotit të Perëndis, πλησιάζω με το φως. aq më shumë i afrohemi dhe dritës. Και όσο πλησιάζεις το φως, Dhe sa më shumë i afrohemi dritës, εννοείς τα αιώνια. mendoj gjërat e përjetshme.
Καταλαβαίνουμε την αιώνια Dhe ζωή. kuptojmë jetën e përjetshme. Εννοούμε πράγματα τα οποία δεν βλέπονται. Kuptojmë gjëra të cilat nuk shihen. Γι' αυτό λέει διαπίστεως εννοούμε ότι με το Λόγο του Θεού έγιναν οι Për αιώνες. këtë arsye themi ashtu sikur se thot fjala e Perëndis, nëpërmjet besimit u krijuan ato gjëra të cilat nuk shihen. Για να ανοιχτούν τώρα τα μάτια μας και να δούμε, Që të hapet mendja jonë, sytë tanë, θέλει απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτό το Λόγο. kërkon besim të plot te kjo fjalë që ne kemi në duar. Καταλάβατε γιατί συνέχεια μιλάμε το Λόγο του Θεού, το Λόγο του A e Θεού. kuptoni domethënë çfarë rëndësie i japim kur themi sa herë fjalën e Perëndis, fjalën e Perëndis. Διαβάζετε το Λόγο του Θεού, Lexoni fjalën e Perëndis. μελετάτε το Λόγο του Θεού, Studioni fjalën e Perëndis. πρόσεχε στο Λόγο του Θεού. Kujdes fjalën e Perëndis. Για όλα μιλάει ο Λόγος του Θεού. Për të gjitha flet fjalë e Perëndis. Δεν έχουμε κάτι άλλο, Nuk kemi diçka tjetër. το ξαναδιαβάζω, E lexoj përsëri. ότι ότι υπήρξε, λέει, όχι, ήτο το φως το αληθινό, Ishte drita e vërtet, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο στον κόσμο. që ndriçon çdo njeri që vjen në botë. Δεν μπορεί να φωτιστεί άνθρωπος Nuk mundet që të ndriçohet në një njeri αν δεν γνωρίζει τον Χριστό. nëse nuk njeh Krishtin. Όταν ρωτάω σε κάποιους για τον Χριστό και δεν καταλαβαίνουν τι πάει να πει ο Χριστός, Kur pyes ndokënd për Krishtin edhe nuk kupton fare, ή λένε πιστεύω στον Χριστό, στους Αγίους, στην Παναγία, σε όλα πιστεύω. dhe thot besoj te Krishti, besoj te Maria, besoj te shenjtorët, asgjë nuk beson. Καταλαβαίνουν ότι αυτός ο άνθρωπος έχει σκοτάδι E τελείως. kuptoni pra që ai njeri është në errësirë të plot. Όταν όμως μου πει ο άνθρωπος ότι ξεχωρίζω τον Χριστό από οτιδήποτε άλλο μέσα στο σύμπαν, Kur dikush më thot që unë personin Krishtin e ndaj nga çdo person tjetër, nga çdo krijesë tjetër në këtë botë, λέω αμέσως κάτσε, αυτός έχει λίγο φως. atëherë them prit se ky diçka ka dritë në veten e tij. Αυτός αρχίζει και βλέπει ο άνθρωπος. Dhe ai njeri fillon edhe shikon avash avash. Και λέει εδώ πέρα ότι αυτό το φως φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο στον Dhe κόσμο. thot këtu fjalë e Perëndis që kjo dritë ndriçon çdo njeri që vjen në botë. Πάντα ήταν στον κόσμο, λέει. Ορίστε. Πάντα ήταν στον κόσμο. Ήτο είναι το κόσμο. Gjithmonë ishte në këtë botë. Ο κόσμος έγινε από τον Χριστό. Edhe vetë bota u krijua nëpërmjet Krishtit. Πάντα υπήρχε ο Χριστός. Gjithmonë ekzistonte Krishti, Αλλά ο κόσμος δεν το γνώρισε. por që bota nuk e njohu atë. Δηλαδή, Do me them, λέμε εμείς μια παροιμία. themi ne një fjalë të urtë. Είναι κοντά το σκοτάδι. Është afër errësira. Κλείσε τα μάτια να το δεις. Mbyll sytë që të shikosh. Κλείνεις τα μάτια σου σκοτάδι. Mbyll sytë edhe errësira del, asgjë tjetër. Ανοίγεις τα μάτια σου ένα φως. Hap sytë edhe shikon dritë. Για κλείσε τα μάτια σου να δείτε ποια είναι η εικόνα μπροστά. Τίποτα. Ja mbylli sytë edhe do shikosh pasaj çfarë figure del përpara, asnjë nuk shikon dot. Μόλις ανοίξουμε τα μάτια μας έχουμε μια εικόνα εδώ μπροστά Sa μας. hapim sytë, atëherë kemi një pamje përpara. Αυτή η εικόνα τώρα είναι μικρή εικόνα. Kjo që neve shikojmë tani është një pamje e vogël. Όπως είπαμε, δεν βλέπουμε τα μικρόβια, Për shembull, nuk shikojmë mikrobet, ούτε βλέπουμε τον τρίτο ουρανό. as qiellin e tretë. Έχουμε όμως ένα φως και βλέπουμε εδώ. σε Kemi ένα dritë këtu μέρος. edhe shikojmë këto që janë në rreth e rrotull. Για να δούμε τώρα τα αιώνια Që të shikojmë të përjetshmet και να φωτιστούν οι οφθαλμοί του νόος μας, dhe që të ndriçojnë sytë e mendjes tonë, πρέπει να πάμε στο Χριστό που είναι το duhet që φως. të shkojmë te Krishti. Καταλάβατε γιατί μιλάμε μόνο για τον Χριστό. E kuptuat që flasim vetëm për Krishtin. Και λέει εδώ πέρα, Dhe thot fjalë e Perëndis. ήτανε στον κόσμο, Ishte në botë από αυτόν έγινε ο κόσμος dhe bota u krijua me anë të tij, και ο κόσμος δεν το γνώρισε. por bota nuk e njohu. Αυτός είναι ο δημιουργός. Ai është krijuesi. Ο Παύλος είπε στην Αθήνα, μέσα στο Χριστό ζούμε, κινούμαστε και υπάρχουμε. Pali kur vajti në Athinë thot brenda në Perëndinë rrojmë, ekzistojmë dhe lëvizim. Ήρθε, περπάτησε ανάμεσά μας σαν άνθρωπο. Erdhi mes nesh dhe eci si njeri, si vetë neve, Και ο κόσμος δεν το γνώρισε. dhe bota nuk e njohu. Ήρθε στα ίδια πράγματα, Erdhi në shtëpinë e vet, σε αυτά που έφτιαξε δηλαδή. tek ato që ai krijoi, Και
Οι ίδιοι τώρα οι άνθρωποι που μας έφτιαξε δεν το γνωρίσαμε. Njerëzit që ai krijoi nuk e pranuan, nuk e njohën. Είχαμε κλεισμένα τα μάτια μας. Pse? Sepse kishim syt të verbër, të mbyllur. Προσέχτε τώρα εδώ το εδάφιο. Kini kujdes këtë varg. Όσοι όμως τον δέχτηκαν, Por kini kujdes këtë varg. Të gjithë ata që e pranuan, να που αρχίζει το φως. këtu fillon drita për njerëzit. Όταν αρχίζεις να δέχεσαι Kur το Χριστό. fillon edhe një Krishtin, atëherë fillon drita në ty. Όσοι τώρα τον δέχτηκαν, Për të gjithë ata që e pranuan atë, τους έδωσε μία εξουσία. u dha një pushtet Να γίνωση τέκνα Θεού. të bëhen bi të Perëndisë, Οι οποίοι λέει όχι εξαιμάτων, të cilët nuk janë të lindur nga gjaku, όχι εκθελήματος ανδρός, as nga vullneti i burrit, όχι εκθελήματος σαρκός, as nga vullneti i mishit, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. por lindi nga Perëndia. Δηλαδή ο άνθρωπος μπορεί να γεννηθεί Njeriu χωρίς τη συμμετοχή του αίματος, μόνο με κύτταρα. anagjenisi lez. Όχι, να γίνει ένας άνθρωπος, να δημιουργηθεί ένας άνθρωπος. Pra që të krijohet një njeri, Χωρίς το αίμα, mund të krijohet pa gjak, μόνο με κύτταρα, όπως ο Θεός πήρε μία πλευρά vetëm και me έφτιαξε την Εύα. qeliza. Me qeliza. Ashtu sikur se veproi edhe me Adamin, që i mori një pjesë nga gjoksit, nga krahërori dhe formoi Evën. Σήμερα οι άνθρωποι αυτό το λένε κλωνοποίηση. Βέβαια δεν μπορούν να το κάνουν, αλλά προσπαθούν. Njerëzit këtë sot e thonë klonim. Po, klonim. Αλλά και έτσι να γίνει ένας άνθρωπος, Kështu pra, edhe që të bëhet një njeri, θα πεθάνει. prap do vdesi. Nuk është se do ketë jetë. Γεννηθεί με τον φυσιολογικό τρόπο. Qoftë edhe të lindi normalisht, ashtu sikur se lind. Ή γεννηθεί όπως σήμερα κάνουν εξωσωματικοί, δηλαδή με κάποιους άλλους τεχνητούς τρόπους, ώστε επειδή δεν μπορεί να δεχθεί η μήτρα, γεννάνε και με διάφορους άλλους τρόπους. Ashtu sikur se ekzistojnë edhe sot edhe njerëzit të cilët lindin fëmijë nëpërmjet dikujt tjetër, besoj se keni Και parasysh. αυτός ο άνθρωπος θα πεθάνει. Edhe ai njeri që do lindi në këtë formë do vdesi edhe ai. Αυτός όμως που θα γεννηθεί εκ Θεού Por ai që do lindi nga Perëndia θα ζήσει αιώνια. do rroj përjetësisht. Καταλάβατε τι πάει να πει εδώ. E kuptuat këtë që po u them tani. Αυτοί τώρα λέει δεν γεννήθηκαν, αυτοί τώρα οι οποίοι πιστέψανε Ata që besuan në emrin e Krishtit, στο Χριστό που είπαμε, te Krishti që neve tham, τους δίνεται μία εξουσία u jepet një pushtet να γίνουν παιδιά του Θεού. të jenë bi të Perëndisë. Παιδιά που μας γέννησε ο Θεός τώρα. Bi të cilët na lindi Perëndia. Μόλις πιστεύει ο άνθρωπος στο Χριστό, γίνεται ένας νέος άνθρωπος. Sa beson njeriu te Perëndia, te Krishti, bëhet një krijesë e re. Και αυτός ο άνθρωπος θα ζήσει αιώνια. Dhe kjo krijesë, ky njeri do jetojë përjetësisht. Και όσο πλησιάζουμε το Θεό, Dhe sa më shumë i afrohemi Perëndisë, τόσο πιο πολύ φωτιζόμαστε. aq më shumë ndriçon sytë e mendjes sonë. Τώρα μπορώ να πω πολλά, αλλά δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Tani mund të them shumë gjëra, por nuk dua që edhe t'ju lodh shumë. Σκεφτείτε μόνο αυτό και κρατήστε το. Do mbani mend vetëm këtë që u thash dhe mbani fort. Ότι ο Θεός είναι φως. Që Perëndia është dritë. Ο Χριστός μας είπε, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Krishti tha, unë jam drita e botës. Όποιος δεν γνωρίζει τι πάει να πει Χριστός, Kush nuk njeh se çfarë është Krishti, δεν ξέρει τι πάει να πει ζωή nuk αιώνιος, kupton se ç'është jeta e përjetshme. ούτε μπορεί να δει έξω από την ύλη. As nuk mund të shikojë jashtë kësaj krijese, kësaj materie. Έξω από την ύλη μπορεί να δει μόνο αυτός που γνώρισε αυτόν που τα έφτιαξε όλα. Jashtë kësaj krijese mund të shikojë vetëm ai që lindi nga Perëndia. Και πώς θα τον γνωρίσουμε? Dhe si do mund ta kuptojmë këtë gjë? Μέσα από το λόγο. Brenda fjalës së Perëndisë vlet. Γι' αυτό λέει εν αρχή το λόγος, Këtë arsye thotë në fillim ishte fjala, ο λόγος είναι το παρά το Θεό fjala ishte pranë Perëndisë και Θεός είναι αυτό ο dhe λόγος. Perëndia ishte fjala. Κάθε λόγο που διαβάζουμε εδώ μέσα, αδερφοί, Çdo fjalë që lexojmë këtu te Bibla vëllezër, δίνει ζωή. jep jetë. Δεν μπορεί άλλος λόγος να δώσει ζωή μέσα μας. Nuk mundet asnjë fjalë tjetër që të japë jetë ashtu sikur se kjo fjalë që ne lexojmë. Ούτε μπορεί να μας δώσει το πνευματικό φως. As nuk mund na japi dritën frymore. Όταν ακούσετε ανθρώπους ότι είναι φωτισμένοι και λένε φιλοσοφίες, φεύγετε. Kur dëgjoni edhe shikoni njerëz të cilët flasin për gjëra filozofike, ikni nga ata njerëz. Αν δεν ξέρει ποιος είναι ο Χριστός, δεν έχει φως. Nëse nuk di se kush është Krishti, nuk ka dritë ai njeri.
Ήρθε ο Κύριος να μας ανοίξει τις διάνοιες, Erdhi Zoti sot na hapi sytë e mendjes, όπως άνοιξε στους μαθητές, ashtu sikur se hapi sytë e mendjes të dishepujve të tij, να εννοούμε και να të καταλαβαίνουμε. mendojnë dhe të kuptojnë këto gjëra. Ο Απόστολος Παύλος θα πει στην επιστολή των Κολοσσαείς Apostulli i Pal te letra drejtuar Kolosianëve ότι έχω μέγα αγώνα, λέει για σας. thot un kam një luftë, një betejë të madhe për juve, Όσοι, γιατί δεν τον είχαν δει όλοι προσωπικά. sepse nuk e kishin parë të gjithë si person, si fytyrë, Να γνωρίσετε, λέει, το μυστήριο του Θεού και Πατρός të njihni misterin e Perëndisë dhe të Atit και του Χριστού, dhe të Krishtit, μέσα στο οποίο είναι κρυμμένοι brenda të cilit është fshehur όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. gjithë misteri i diturisë dhe i njohjes. Δηλαδή, σήμερα οι άνθρωποι αν βρουν ένα θησαυρό λίγες λίρες, πω βρήκαμε Sot θησαυρό. njerëzit për shembull nëse gjejnë një thesar me ca para, me ca florinj, Εδώ μιλάμε για ένα θησαυρό αιώνιο πνευματικό sot flasim vëllezër për një thesar frymor i përjetshëm της σοφίας και της γνώσης. e diturisë dhe i njohurisë së Perëndisë. Όλοι αυτοί οι θησαυροί είναι κρυμμένοι μέσα στο Χριστό. I tërë ky mister është i fshehur i gjithë te Krishti. Όσο λοιπόν αποκαλύπτεται ο Χριστός στους αδερφούς Sa μας, më shumë fillon zbulohet Krishti tek neve, na zbulohet, τόσο πιο κοντά πάμε στον Κύριο. aq më afër shkojmë te Krishti. Αδερφοί μου, και εμένα η αγωνία μου είναι αυτή. Vëllezër, edhe për mua tani këtë që po them, ajo, si thonë, betejë ime është kjo. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Ne nuk mund të bëjmë shumë gjëra. Είμαστε όλοι το ίδιο, Jemi të αδύνατοι gjithë άνθρωποι. të njëjtët, njerëz jemi. Εκείνο το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε με το κήρυγμα Ajo që mundohemi të bëjmë me predikimin, είναι να μας ανοίξει ο Κύριος τη διάνοια να εννοήσουμε τον Χριστό. është që të na hapi Zoti mendjen, sytë e mendjes që të kuptojmë Krishtin. Ο Παύλος λέει αγωνίζομαι για να γνωρίσετε, λέει, την εν το μυστηρίο του Χριστού γνώση μου. Apostulli Paul thotë, unë e bëj këtë betejë, luftoj që Να γνωρίσουμε që të njohim τη γνώση που έχει για το μυστήριο του Χριστού. njohurinë që kemi për të njohur Krishtin. Misterin e Krishtit. Όσο λοιπόν γνωρίζουμε τον Χριστό, Sa më shumë e njohim Krishtin, προσπαθούμε να τον μεταφέρουμε. mundohemi që t'ua japim të tjerëve. Εάν καταφέρουμε και το μεταφέρουμε αυτό, πετύχαμε. Në qoftë se arrim deri atje sa që këtë që na ka dhënë Krishti ua japim të tjerëve, arritëm, kemi sukses. Όταν μερικές φορές λέμε τι λέει ο λόγος του Κυρίου και δεν ακούν οι αδερφοί, Kur shpeshherë flasim fjalën e Perëndisë dhe nuk dëgjojnë vëllezërit apo motrat, λέω Αντώνη δεν τα έχεις πει καλά. them Andoni nuk i ke thënë mirë gjërat, Δεν το καταλαβαίνουνε. sepse nuk e kuptojnë. Δεν το είπες έτσι ώστε να το καταλάβει ο άλλος ότι αυτό είναι. Nuk e the aq mirë sa që të tjerët ta dëgjojnë fjalën edhe ta kuptojnë. Γιατί εάν φωτιστείς, Sepse në qoftë se ndriçohesh, θα δεθείς με τον Κύριο. do jesh një me Zotin. Δεν θα ξαναξεκολλήσεις από τον Κύριο κοντά. Nuk do ndahesh nga Zoti. Αυτό δεν μπορούν να το καταλάβουν οι άνθρωποι του κόσμου. Këtë nuk mund ta kuptojnë njerëzit e botës. Νομίζουν ότι εμείς είμαστε εξωγήινοι. Σου λέει τι κάνουν αυτοί εκεί πέρα. Mendojnë se ne jemi jashtëtokësor, thonë ç'a bëjnë këta këtu me këto që flasin. Δεν μπορούν να εννοήσουν τι σημαίνει το φως το αληθινό το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενο. Nuk mund ta kuptojnë se ç'a do të thotë drita e vërtetë që ndriçon çdo njeri që vjen në këtë botë. Ήρθε ο Κύριος να μας ανοίξει τη διάνοια Erdhi Zoti që të na hapi mendje σε vëllezër. όλους μας. Të gjithë neve vëllezër. Μην πει κανείς ότι εγώ έχω πολύ φως. Mos thojnë në njeri, un kam shumë dritë. Έτσι. Να ξέρετε το φως το δικό μας το περιγράφει ο Ισαΐας Ta dini që dritën tonë si njerëz e përshkruan Isaia, και λέει ότι είναι όπως οι σπινθήρες που κάνει αυτή η τσακμακόπετα, κατσαφ e τσαφ. thotë si ajo drita që lëshon çakmaku. Τόσο λέει είναι το φως μας. Kjo është ajo drita jonë. Πώς Kaq, να jo më tepër. Δεν μπορούμε να περπατήσουμε αυτό το φως μας Nuk στη νύχτα. mundemi që të ecim me këtë dritën tonë. Γι' αυτό ο Κύριος μας έδωσε τον προβολέα που είναι ο λόγος του Për këtë arsye Zoti na dha këtë, si thon, dritën elektrikun që të ecim me këtë jetë, για να μπορέσουμε να περπατήσουμε. që të mundemi të ecim. Αμήν. Amin.